Shubor nakaslem jong unong san hima. Kadorbar shnong mau senram kalapan pawe ke jing sngo kendit nadu kata-kata halor ke jingkam jong unong yalam ke seng kutumba suraksha parishad usatya ranjan bura hakilat bathai kubor hakini khandiat sngi balasha ban mani blay light lut hapo ke krem mau jembun ke badan mau senram East Khasi Hills District. Kadorbar shnong mau senram limba ke kurwo limba uba RH Rapsang assistant rangba shnong ulaong bakati ke jingle jong ute unong yalam ke KSP Uranjan Bora kadai ke aka Shilindat bat kadai ru tang kabut arsap jong banwanra ya ke jinya pher jimut wat hapdeng ki parashnong parathau bat ki pat khasi baro ki baju ajing kershan ya kador barshnong ban yeng skam ban persha ban penlong jaga maneblei ya ka kram mau jimbun ulaong ru ba ka kram mau jimbun kadai ke tourist spot bat ke shnong kanum sha da lelei ban penkala jaga maneblei bat nang ni shakmat ke shnong kanang perking shu banum ailat ya ki ki sengpu ki ba persyang ban ya lambakla ya ki pat ba Hagari ko por idon hangi kung kinong kitkam jom ka dorbar snong hofun ram ban pensyai hagawede bat ka jingwan jom ka wei ka penhun niam hapo mau jom boy haga at pun rutarik ka balami hakilat bathai kubor hakini ki pingat sni ki baladan te kumta hagawede bat kini ka jing pensyai ngan sngoha ban IT hay astan rong basnong bai subha ban penisai company hako be bat kani kementan disebut balasno dan basno di ini don hangi kumlong dan meleng jui ram basno rengkat lambat ki dekat juga stu committee jong kamosla village dober ba ni don kam ya ka bangin haman pensyai dan dia bagin counter ya ka way ka press release ni ka press statement kepada pemi dan ni ka seng kutumba suraksha parishad hako kejingelam jom tu satya ranjan bora hagani ka press release ke bulak pelai dan bau selat news channel kelapan kandidat dan kata yang ni kumka dorbar snam but habang layu ketai ke press release kalakta adu kata-kata ya ka jing sngau jumi kumesnong bat nginget kalakta bat kelawan ra ya kata ka jing ya laban ong kata ka jing sngau thu bakla la ni ka jing phe jing bon wat deng parasnong paratha idon kinong song ki beton jingai nal snong ki balai phone ki balai kali ke ka bejia kata ka apun riu trek haga jingwan ke jing udeu ranjan bora unong elam jeng ka KSP sepo mo jumboin mo sra Ting nilai itu berpensyai kepala sekitar di parasnong ya ke kebajian balong wat haswa jong ketai ke akun riu trek jong di bulan Februari bagian ni hang tai hagani ke press release ni pa ban ni berpergi ni baula ong ba nadu Agus arja aku salam bakadon kata dispute bakadon kata jingkang jong kador barsnong ban penglong jaga meneblai hangte pomo jumbun ban hagati ka statement ke jonggu ru ula ong badai halor jong kata ula shim khiak nan ban budin ya kini kagam badai hadu kata lai trek jung Januari hagaba mau agadim junggu kilawan syashulong hagati ka meeting kebala penlong kebala khot dai deputy commissioner jong East Khasi Hills hagati ka meeting unut pankang ban ong ba kita ki dispute baro saja kila poi sya bakut kebumut dak ta kejingwan ban interfere jumbu ya kini kamu jumbu henrei ngiui bakani kejingkam jumbu ban ong kita ikenti ban ong ba on August 2024 the local dorbar of Maujumboin imposed a ban on worshipping the naturally formed shivling. Since then the KSP had taken the issue with utmost sincerity, and on 3rd January of this year, the dispute came to an end in a meeting held in the office of the DC of East Khasi Hills in presence of representatives of KSP and all the stakeholders from Meghalaya, state government and local Dorbar. Kumno unut ban kam ban ong bakita kitnya kajia
bagi kita jingit per jimbut baro kira poisha ka bakut kani ka jing kran ga jungku kalong tang ba un yok burom dia ladi bat kiwi pat ki jimbut arsap jong ne nongilam jong kani ka KSP banwanra ya ka jing sautu bakla hapdeng jongi wat hapdeng jong ka dorbar jong ka snongi baro ko bat kumjo segi pai khasi bayar baro ki bal ai ka ka jing kersan yangi ka dor ki bal ai ka ka jing kersan yangi ka dor basno habang ila yang skem bandung sya ban penlong ya ketika keremo jumbun ka jaka mane belai ngila yo ya ketika jing kersan ka bapun namar kati ka jaka mau jumbun ko mengila keren na ka por bat ko mengila keren na ka por ka por bagati ka keremo jumbun ka dei be ka torspa bat ka snong kandung sya dalile ban pengala ya ketika keremo jumbun sya ka jaka mane belai kata dari kanorin jom ka snong Andai mi yui hangi ya kajing persang ban yalam bakla ban persuatu bakla jom uni uranjan bora Satya Ranjan Bora uri presiden juga KSP hagatai ka press release kabul pelan ban ong ba kita ki dispute bora kila poisya ka bakut bat ba menta layo banwan ban penlong jaga mana belai layo hagati ka kren hangni isuko ba udon ki kita ki hidden agenda junggu dan ka jingtmu arsap ka junggu ka basalan dan handai ka jing shisha ni kwa bane thu kumni segi pai ba paro ni kwa bane thu ikani ka jing shisha bahag ka artho santre kalami kata ka jing wer pai ba junggu ni Satya Ranjan Bora ia kita kirungai cukup parfait pada wan semua cukup banthe ia kita gabung kabagitong dan tanah po mahagum na po Uttar Pradesh banwan konsum pensle itu mau jumbo jumbai kata kali ke jingre jumbo hak arpun riutare kalau penlong yang kum kesnong pengin song kerki emergency executive committee hak arpu santare bat bani wer pai ba kum kinok song bani mi hamo jumbo bangin penpau ya kata kecing persa ke juga bat kadai ke sini na lor pai ba juga sedang kinong kinkam juga sedang le don langru ki magistrate na kalian jong ki polis ki badi berpet ya kalau na order hantai angkat babon balang ki bawan ki macam sedang ni lagi yang persa ya kani kecing tu ke jonggu banwan the ya kata balane banwan lek yang hantai program ujubun Sudan Bob bagi pai-pai coba senong lu kinang yang burom yang ikut kinong yang bandung pemi kanu gunu kucing rumah handai kacing gitar kacung pai-pai ni kelalong laki dua kali handai Sudan Bob bagi pai-pai ki komo bagi burom ini ngin ya keren dekat dia dia bagi ai kepengin lay keren dekat dia hantai nila ong membet dalile bamman le kinu kijing le yang hantai kum membelak ya wer haga de notice banot the itu ko nang de po Uttar Pradesh hantai ulah kerpat bun siendre ngimsha ulang ban sutong dekat ka nang tu ko kram mujud ban the ngam ngimsha lara memut ban le asores let hantu bat nila bat su offer ya ita silent prayer personal prayer jomne ibatang thanya to hat bakhadu haban pendang bat ulai jakata udana ko kram tang kumba deki life house second bat hapo shiminit handai yo bat shandur hantu bat uplash ka pathai bade ban omba ngila yo ban le yang ban le rukam hantu hagur kam bade bat haba uyu I yo tei patpa uam kumno bana layam mi do patpa joko sno mosnam ban pediang buram yo kajing geli udayu bungi pediang buram nagal yang jumi desno kajing thok kajing syukur zong dunia Ranjan Bora lapoi hadu uput ban penlong yang ni bangin hapai de ko bateng malah daun nur banwan sasisin ngin sampai kapan dom ini kapan ditara ini ngidang ekran daga lenti ni apa supo yo undali pai shi ba unyo burong unut teknik bo na hapai de tuga kot khuk dak tuga kubo ban pensai banong bangi kestom ni pediang burong yo ngim sim pediang burong yo ngin pediang burong yo we habang akran bunsin ketika kermo jumbo jadi tak tourist spot kinwan ku kitores bali dah pan buriwe habang akran bunsin ketika kermo jumbo jadi tak tourist spot kinwan ku kitores bali dah pan buram ada kata-kata
Tikini ki jingle jong u. Ka jing pen pau ka jong u yikini ki ei bro khai. Ni sum thu bo udon ei halanda. Handai hang ni matangi pensai kum kesnong. Bagasnong ni yang teli nei ban persya ya kani ka jing thu ko sniu jong ni Satya Ranjan Bora. Bat kanang penlong pen ya kesnong banginang kham perking susua. Ban bagin ailat nang ni nang tai. Ya kini kisepu ki bamut ban thombor ya ka jingrong jong u kesnong. Kendiat ni sebab ni thu ipi. Teng lawan di jing sutu jimun baklawa teng penang ram stawu balik kita hapan sai ya ketika kubur andai la di sutu bangin pensai ru upai ba jo ka premium dre Broadway ulaban sutu bakla unong bagasnong menta kala lejem lani nila yo bisa lani gila penbin lani gila bright ki dengan itu yepi hang ni dak pasai ba dalilai ni yang ban hak ta nong rem kung balabu long suang mansua ya kata ni pen scam tangkatang ngayon kipat ba kibayu i lemba kini kecil pensai na beliau jongi kin kesnom kin subhaban priang ya kini bat la dadon ganu pila kini kendu bat wajib tip kibabnya na kalian jongi ko kinangi kesnom kubesh buan